karame aduong logo luong wa mamito ngayo ngome tia timere te kwaro melao kwako come ilari melaro tela wano te bino wot kuno te beri meeting kera aduong logo te winyo kop iriorio winyi bolao kacho foundation te winyi bolao kacho institution aduong logo te koni en ebero dana me gero kuch ebero peace maker donc ka joro making peace nuko porpe en te miyo jo option ario te kone jo duog bet ping ka oromo winyere nyopora kopire tum kape jo wo record don wana chalo lao kacho foundation wano ye me wo repora kita me aduong no miyo tam kede ento wan wo repora kede condition aroma beach onyo jami aroma beach me wano miti timere eka ote bedi meya me porlo kobna machiel ame wano miti timere ena yeni parties dusho miru yeni won nyasi melan tika chiel keken ame oberi yusa moduri be kobna mario ame wano keto ena ye election medwe ma dek 2024 miru ngolo ko kenen election no en ame wan la kachi foundation ko yenke dan kopor ni won nyasi elect bedape kopu kena me wanu keto ena yeni nyiu don kune miru kwanyo ko Uganda Gazette kache miru pora waranyim kanye poti Uganda Gazette lao kachi foundation pe abedo ping ikope pora ginu kena me wanu keto ena yeni kopa mako coronation miru giko ko pien petie election nora ame obeda tie ame chwalo jo ikome coronation dang dok the word coronation petie ishipdom pien wan o yero wa yera pe o laho lo laha wan po bedo monarchy ame kobo come coronation eto wan o installing o nyo enthroning atelawa donc come coronation murni manno en lao kache foundation tia mito kello te kwara nyen ame onu pe lao ko te kwaro ganda ame ola ko lo chala ke te kwaro onyoro ke te kwaro jo metoro wan ubero jo ame o yero ga yera ame ka karamo yere ye tum indore iwego lo bon ngato kene ka do ko yero ngato kene so manno kopu kene no menno kene ame wano mirni ukere ena yeni yo miro duokien kara chiel ter lobo roadmap ame aduong won nyasi obino katu kere ameda dunga mane en tio chimo electoral commission ko nyodula lo yera ame bino telo yera ame abedo bima para chiel ame dula lo yera ni obino kwongogi ichiario pa juture iteba donc pimano wano tio kwa ilwag melao ni mano wano mituni kitari wano choke de penchik melao kacho foundation 2017 ni lango dusho mira ena bol kui ken ngomi wa cho penchik kito pien wano beru kere experience ikom rushe ame obedi lao kan renu ngone jo ka witong ena mo yer won nyasi nu pola jo petia yenkere do wano keti penchik ni mano jo duch lao kan nyerbol kui me yer won nyasi gi tieno witong mio chiele piera ngwen abo ngwen peramo determining anyima jo donc kitame gino yer ke jo ayer ni otamani langi ducho participating ye me wek ka dugi mer dugo ame o yer won nyasi langi ducho po dang langi ducho woro monno jamame wano tamani tieno achalo lao kacho foundation ama ko me poro lo ama aduong logo omi watame ye apoyo ka genien pete lo ber kono un nenu ubinu ber ga kwen
iguma ber kita duong lobo ko gerni kado porolok pe onya ko nyige kot ye danga man ni ko kwati kot lao ka foundation tutor lao ka institution kot make challenging irregularities ame obedo yera menen ba chel me de ma de pien yera no pe obino lobo kere chik dang o yero abon chik jona ko ne gino no yu chik ducho no tu tikere moha ame moha me gino katu geni lao ka foundation unu peti kere ngai ko moha no achalo the sitting government kalau cultural institution tabinu ye conditions are winning setting yurni kasameti kocha ni kwanyun ko yes kado pora ni obeda tie me jo oye condition na wano kerne ngurni konya me de period pe ke no langiro duo kara kiel e ka jo dai ko yera nyen ameno jo dushu abolo ku no parties dushu a participating kredang no yo kena me ti te la ka institution ke la ka pande na bere kare menyu to mirgi mechu kedangan this is my opinion ana chala anda dunu aneno ni yusha moduri bi kere doctor engineer don kone mi dong beri tina jo apedong achung ken kina ye dong ubino kelo ruchuruchu alo dona hatek dong kelo ruchuruchu ame kala o miro kwe kimone chuma medong abero idwema para chelle no endo beda peye yusha mda beda peye mewek dano mora nyen kodok kato mewek langi tebero kara chiel. Okay. Man, ikobo kope and mediation. You no team approaching who ko you mela ko team approaching who you wune time team approaching you. Nyoka mat kong communication in atunu bod yini ngo en terms samekero ni. Man terms idong binu tunu bod gi kai cha jo wo repora. Kai cha dong you are metelo mediation olunwa one term ama wano tukatu kene na wano binu keto nyim dula metia boy mediation ame ginang kati kere condition gi moro ginang binu katu kere so eto mano beru jema me one o keto nyim mediation team jomena meti do adung logo unuo o miyo tamerni ka oticho ba romo telo come mediation ame ana gewni aberu ticho ba Pien, ichokera me oberi state house inindo piera bori chia beach medwe okaro onu tela dini da tie onu tie bishop me lira diocese ke bishop me diocese me la professor Alfred Loa. Okay. Yeah. Boy. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.